Ebra about to nyina ye vote bi ti asrama. Ya pamuchaw. Sa mo kra ya mpelifo na mu hia mo ba mu fuma ni ntom kolai. Kan ketenketen kra na ehu. Abinu mu kra me na me soso o mu nsa. E na ma woro me ho a. Abusia bridge ya woni guso a wo hwe eye Kumase abonte he ya. Ene se okopiem ewo atonsu aprabon dumpase a eho ena sa bridge ewa e connect aprabon ene dumpase araho se ma yensa ekan ya yedi ekira yekuhu ye ena kakra ni ena bridge ebubugu fom esane ensu a ahyase etotototo enso timemufo mu ho eche dwadwo omo kire se bridge ye se enye ehwa no munam dumudwuma eschoolfo nam ho omo nyuma sonso saa kwa ya ena omu nyina eyusu esanse eno ene timi boa kwa tenten se schoolfo ku school a ya kofa kwa tenten akofa atonsu asa akofa ha no no mo de fa ha se ya no madu school enti saa bridge ya ena timemufo wagigi sika omoye na se nsu no twifa so a ade echi a no masa abeye na busua abawo sema yakupie so yanto base ne eni nkomo bi na mebekire video bi a Uyem ebitwa crew. Mesro, and then the first time I pop into this video. Mesro pa. So obe subscribe. Obe like, believe you comment. Na fe watch video said the beya. Ebidrum penny football na aprabon phone so. Abain etima beyo mumwa. Meni abre papa na mijina ha kasa senti ni sen. Enso da ha memema ko school enso ye chia. Enso yile be yile bosome kura ji sen kura itina fie. Enkura yi ombe ko school enso yile enu sika wa mitua enya asem ke 20 ekopem na bi na me hu sika asan ji se nkura ni trafie boso me kura na nkura ni trafie ntimetime ka mesra mo ye hia momoa momla na momeboa ye pa na ye bre enkura beble twensu enkura so mususu a ebu akura peso de for su twa ekina nko na atore nche makwa kosi Ghana for empanifo ye sra mo kotodwegu form ensa danseyem yesra mu a momeboa ye na de jaman ani aprabo man ye fa ni je na mase yesra mu a ne yesra yewura mahama ene assembly man wo kure won se na daroma ekwan a efa adagya ekokofa aprabon ekwan ya nipa fa so pa de yesre no se na daroma so wote enka ensuo ntimi yiri enkura fa so ko school nyina wo ntimi mfa so o he de ekwan ya ndi yesre no se nka o mama ye bridge kama pa mayen said de be ya ensuo ni yiri kura ye ma no ebetimi akọ school because school de ade ehu hia ise ensuo yiri sisi ya nkra ntimi nko school ndi esere mo madaro ma we de ensa de ensa yem ye de yemi pa mo chew momoden ase mbobo aye na mababa ye bridge we kama go bridge we fa ekọ adagya no eno na sa fa akọ ball na so wono mo a ema ba bia e kama nipa nso na madoso nipa na madoso pa ndi esere mo ye de yemi pa mo chew mu ye mobo na mbeye ma ye titu ye mbeye nkwa nketen kra na ehu se nkwa ni ensuo ni yiri na akwa na ehu nyansa ansan a otomu ade ne beko ede ne ko wie so afi na ye Ghana ye kokase bia afi na ye bema anipa ba be ye batesre mu hoye na mu ye nkwa ye so ye ka o ma no ye so ye to aba me dem ye MPP ni but me to aba na ye ni nkunim no nje se o meboa ye o mra meboa de jana ndisi fo bebiri wa hanamo Abusia kamia kwese se edru se ye beto abade a ene yehu empanifo akukudam ene o fia na yabo awura ho ene ma na wosia na yabeje benku na se wo ka na yabeje watade na wo to a ene de wuye bia empanifo ebeje ayama na yadada na enya koto abani wia ene mamuni yesie eno ena se obi pii mu wo aprabon dumpase a timemufo a omo esu etwa adwadwo ni nyina ne se bridge a oma kasagigi skadi omusika ye oma bobna ba emwa bia emfri baby ma sei ena timemufo di tudwa adagya okay to aprabo nti we no eya normal no bobo entabo na yebo but say no so na eto ye nso kasa bia eto na ama anu ko apagya kra nya asem keto ha apagya na akwa ama we no dua no krampa abuwe sa dua we no na esini se ba abu ato ne se nti se ama aba na sa na yedi dua na to so na ye fa so nti elidi to hen we na elidi to adagya okay na ofa so asi aprabo okay nti assembly man a wo ha se ankasa wo hwa ase nti wo hu wo ha wo na mu power ene de eye de onum ene de assembly mo to afa ho ene de
say bibia shane say aha no dey head down because obia when I short way to Aprabo I dey bia faso nipa nam so pa 24/7 school kwala da bia ha no nso ni yiri sei no so omofa eno na ba sa je so wan kofa ka efa ne sei ka bibi kira ban omo hwe ti we de na edi to aba ne mo say ya panacho ya sre no onto na ne hwe sa kwan we na omboy na bridge no mo hwe no mo yamai edasi so edasi ahai ensuo na yira ya ho chi e papa nkora ne na ho akọ school omo bakura mo ntimi mfa ha eti esra ban se esra na omo mmodi aso obehwe ha kwan no ye kakra ma ye pamhyew esra omo a nkora no mo na ho ne dos school fon nkora mo dos papa lolo fa ni ade ati abatan fo ni bebre ha no mo nam ye nyina ahwe nam ha kọ asore ye nam ha kọ krom ti e fa ba chew ti ese wontwere ni no behwe ha kwan ma ye fa ne chew first na bridge na eda ba bi sei okay e ma so no yiriye e ma ebu no na mo me we no tu sei mo me wan se wo ha bia kese no ana ebu atos di so na yira etimi du ba bia bia kese we e ba nsa na ha adwen kwa no mo kosu e ba nso mo ntimi nko e se wo se bia o mo tena fie e bia na eze na twa mo timi ai aba sku di se aban ne se o be mo apa e sa de ankra no de bia o mo tena fie sa ko nso na yiri di ano odin aha ya daja na ha ya Aprabo yakọ nam so enye ensuo to anya ba bia mfa bridge ya na ebu ya ba bia mfa nti esra ban ene ne nko fo mpanyimfo a mo ka bia mo so mra meboa no munye kwan mai we na yehu ayemfo na ye ya ti mantem ha ya anaja ya di tem to ba kakra ti mana mudi musika ye ya ne di sika ye nti bu a enya ba bia mfa na asame ma wo ku me ase ne abamu ni pa bia mehwe bia ma ho so bitu wana mo bia e ba cho da bia na de hu ya eti mantem ha bembe ya na ya ye inu bia ba ya mai ka bi kira ban ti esra ban ne mpanyimfo ene omo mu ka bia wom so mo mwai omo nya ya bridge mai ya hotel ya ni so jale wa hwe school fu yo mo ba mo mobro de obebi sama na meyi ano ye busa o hawa mo na me ba ye me hu se bridge the condition sem ne enough o hawa be na mo komu ha se o hawa de ye ko bebre mu ha sa wo hwe kwan we a kwan ba ko a eda Aprabo ne adejantem enuanum nkum a wo ko school se o mo ko school ye mama ne enuan nkum ne ye manom o mo ko school a so ko school Aprabo ha se a aha ba fie opon a obetumi afa ha aba fie se kwa we ni ho a ti se ofa kamprenu ansa na akofa esre so aba ti die kan se ekwan ne boye nyina wa ha Aprabonfo ne adejafo nka empanyifo mo ka bi ma ne bem no on betene o mo nsa ma na so ye so wa ha nka be boye pa na no nsuo ne ye ma wo bedu ha school fo be ka bebre na de yeso asa na about almost 5 to 6 omo hu kwa se ombe ko machi wo fa so nso obewu ti ebinu kura me na me so so omo nsa ena ma woro me ho a me se bossa sort na me de omo cross yi de want to me man na se wo san ko enti ye be sran panyifo Aprabo mpanyifo ne arejan panyifo so omo nka omo nsa mbom assembly manfo DC ye omo wo bosomtwe ane ahase no omo nka omo nsa mbom na omo nya kwan na ma ye hu hia ye pa nkwala ne bre so ba kofa asre so sika samo ode o maame kakra ode man so fanto bia ni ndi no ode ba froka e dia ko school na okodi di en anso wetumi anya adwempa de asua de enti yesra mpanyifo se o mbo ye kwan na boye papa me say ye stemenda metumi ko fa ye adwuma o Kuwait honom ehia na menam de bia every blessed day maame we o himpo we se de bia hu mi wa ehia na menam de bia boye panti yesra mpanyifo ma dawroma omomoye aban wa mabwa na wa hwe nsuo we a ahada bia ya fa ha amanfo totom sa no ya pie ne akwa ne aba nsuo ni yiri sisi a ya ne bibia ya bafa ya kwan so ni nti ya sira aban so wa mabwa o tena ha che a chapa nya yizi since o betna de se ya na ti betra ha kura min kia kura e buru 20 years nti ya yiri se no to ka ba na yira nsuo ni yira na ya wura ya ta de ni ngina ne ya hanga ne ya twom wow sana ya bre ha nti we kwa na sana ebui ena ya ya fufuro enduru 2 years kura na ya we okay nti yasremo aban wa mabua
say man very risky man kola na yesrem a de jama mo ni ye yes ye kwama no e bra ba to ye nyina ye votu bi ti yesrem a ya pam chaw za mo kra ya mpelifo na mo hu ya mo ba mo fuma ni nton kola na mo mra na yesrem a wai e sada nse yesrem